Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikore mugeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengio Seneta Nyamũ ni atangathite kuma guku bururi-ini a Kenya na mashabiki make makihithuria moroto wake ni kujoin muini Samidoh uria wina show cia mugithi performance bururi wa Australia. Ndeto iria ciumiritie thutha wa Nyamũ kumbura ni aramisi Samidoh hari ararekereirie mbica yake imwe ndege-ini na kuga ukimiss permanent wako shikilia pilo, sitawafunza kila kitu pia nyinyi. Hari mafans make mnatigiro makiuga finally Nyamũ ni amua guthie Australia kwimo permanent wake. Umeamua kwenda Australia mami? Ndeto iria Karen arateanirie na kuga asa, this is an old picture, ino ni mbica ya TBT na guthie na mbere na kuga she could only have gone if hena mundu wa gwika dramas nake, akiuga sahi hata nipate kale ka cravings ka drama hakuna mtu wa kufanya na yeye. Imagine Nyamũ akiuga hatire mundu wa kufight nake kana guthie gutunya na Samidoh nake alikionereria giati Karen ni akenagio ni dramas katakati kao na Eddie Derito, undu uria augite thiko ici cravings ya dramas ni cithararite kuona hatire mundu maragicokaniria nake. Na kuri kiroko kia umuthi Karen ni aconfirmite ati ni ma she has traveled out of the country. Karen agikira mbica yake na ha current location mwena uria ari muthenya wa umuthi, akiuga kiwanja kia ndege bururi-ini wa Qatar na kurumiriria na ndumiriri ino na kuga ati when you are soft hearted but have the rudest mouth nisamehe. Ndumiriri iria arekereirie thutha wa Eddie Derito go challenge miario yake ya kuita permanent wa Samidoh. Eddie akiuga niliacha tumefika unverified, sahi wewe umefika wapi? Todo ile mbio tunasonga nayo we #nothing but prayers #power of prayers. Ndumiriri iria iraguciririe mwaho wa mashabiki ma team nothing but prayers guikiria Nyamũ ciugo matongorio ni Bani Saloni, akiuga nimeshukia kwa traffic hapa kwa permanent todoma na kurikia na gutheka muno. Banis agithekerera Nyamũ uria ureta permanent wa Samidoh, undu uria utumite Nyamũ abange thabari ya kuma guku bururi-ini onake believed at she will be joining Samidoh mbere ya cokete guku bururi-ini. Kikuyu Daily News, subscribe.